unim and try na fata wo twa no hene ba unim port on they say me no ka say dollar rate on ye the 15 cedis and a calculate dollar rate e wo port ye do port ye drop it fair ba ye che bibia tax ba kokra so free ho covid tax ye nyin free ho tax bi e wo bia da so ho so ye be ma onfa ne tax na say duty na wo ye no afa na ka no onfa mra onfa ma to sisi go round this e bia wo dey Uti. So BMW for real. Maybe say Me pa so munti me. O se si ya twetwe ne saa ne ambasa saa ye hu de ye pa kire nti mesra munti NDC ni na wo so fatawo no the question busa no say NDC atrosem ene ba Ghana yes or no want to anya no onche etra MPP try 2017 be dia akunya no want to anya no it means that I see ye levy or see a training ye levy listen only fact into no ni na say ono oye die hard NDC ni wonu on ni pano ohini ba port okay ohini ba o ya ye democratic person too much our NDC for make na kwai na madi wo gaskaya nyabotre ni expose guy no mama chira de port asem no kai no was what the 2016 Corolla na buy 2016 Corolla it means say enye over age any 9 years simple gaskaya nyabotre port ansana port on ubetria duty kese just o car na you over age so what I say even 2016 model Toyota Corolla untria more than 800 I can say 800,000 800 million. Yes 800 million anya no correct that is 80,000 old Corolla ebia old Corolla ebia 2002 and 2000 anya no correct unia share opa so camera never duty na in bra so camera sometimes who's my mind here cheche dia we need to be ana wono men chantro anyehwe unimi mesumi nimu yes yes what ase intinu so obi we bra na beka ye hono ye beka no so ye evidence but I bet my excessive baby Bray me say on chira me okay we say asaka na ye 500 million me pa chira me just one tax mobile mo ye free port e hono ma anu jama tax na drop it just one so we say na 800 and about 500 it means say I reduce more than 20%. It teaches me just who said dollar rate in so count. Dollar rate. You're pegging 15 cedis. Dollar rate. You're pegging. My mama child there. When did I say what buano? Mami nyabotre. Oko port wa dollar rate in a Bank of Ghana for is nearly a issue of port to. O ma peg dollar no rate into 15 Ghana cedis. And a calculation of port. When you can't port to Buddha, and you say, okay, I say, MPP is a good party. Fatao, I say, no, you can't say come for you. You can't say come for you. Mr. Dollar rate, I say. Obia ala tini di efrimu yobo yo tini di efrimu next still papa timi nya 41% dia kire se papa no wini aba no hwe de omuti frimu nyina echi jom am wonya san enti me de me se delegate kwa amuko no mo asem amubeka nyina no makwekwa yi na yegyina ya tibi ya hubi na ewom nyina no yobo yo ene koso mess enti kwa amuko nyina no yenche Dr. Mangomia t-shirt na ode monwie conference we nwie na muwie a social media no ebi kura bedu mom data ebi bedu mom ade because eniema pese ye no papa no Ghana for pen hwe kuma si dwom for ma
video bi a mi hukura ne mani kuraje do mama so ko bie de kajetia om se hwan ona ye ne de ne nsuo yiri fa o ma enwinu tututu no onko ho hwe me se MPP for ye kofa ba ne ye brunsam nyina mo mpese ye beka no kore a kira manfo amose ne menka Canada ni ye brunsam o ton Canada ni ye brunsam omo ana akose Ibrahim Champon no mo Ibrahim Champon wo ye bemen munyamfo MPP for bia do pewasem yesro fa mfidi egu fambako na bedi doctor chi bedi na chi tie obreso ananso aba yesro bebre because ene delegate abano amose mo chesa abano ene kura na moto abano kura nkamepe ene na moto abano kura nkamepe ene yesi conference ya mko abronyo boa na meboa 80% ho kanyina doctor na fa nso obi ate osi ono otimu bi osi me abronya metim bi ene esese Kennedy tua bi nanso doctor mamu bo mi atua kese enso won kasa arai enti sabi oba ma wo kope oba na no oba koda no abetana na meka na oba ne ti se wo ye bema nipa ontimi nka na no ntum na wa wo party witimi ka ten se mo ya meka secret MPP for nyonsanfo mo ye nyimi NDC MPP for nyimi na me de me maka che delegate won ya me de mam se me papa ya NDC ni o so de mo ya mistake na mo koto abanfa Canada mra na mo bete asem o ka kire me no in back door ma be kana ha o se wo de o mo piepia mo nko na mo koto abanfa no mra na nka MPP mbete eno so kra emfa enti ene no Kumasi 4 times na mi yusu wo a wo begimi no ye be providiem ye be ye irrigation ye be mafia ewo ho oba na be fa doctor simbu bia be ye ho a bishop medical ka ho asem me ni DK fire ya adwo ye munkun because ye mambofo Canada ni ayi nipa bi obeko omo so de nam se ye na ye pese kwesa ade no ni nyina ye krokro de John injansi nyina ka mo kodje aba betu we see so say monte ase ni nyina yate moto yate ti mesre mo delegate mumma manum nya sresre enne munya interview ma ye kra ninye mon kan pray say we na mo pe no enti mo amo ba no mon nya ye kiredie ne yemfa doctor mra mon kan ne e wo ho dwam before say mbe free ho no na ye clear enye kikikiki bia na wo mu wa wonte ase no wa wo so ye bema no ye bebe mumpo doctor ono ne ba belidi MPP no waje Ghana manso asi ho he interview a bishop mo ye networking na enyina suntia e ma no ko mo interview a bishop no kwanim se enyansafo na e kasa no asomo mo kan enyansasem Ghana for yo ana Dr. Manubo mi oti say on kan kre ana ye di National Cathedral ene raf no mo we o nyina koma no atum we kire se MPP for obi o ya ba to kwa meto kesi ni mo abu so kwa ba na network Yes,